IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Oh. 70-30 aremenen, bulok pala dito cellphone tayo. Nyamat yung tolits. Gerka. Kapag nagsasaod tayo Dennis, di mo dito. Ay, apoy, ay. Pito pulo ket talong atawin, hindi lang makagatang di barong ang cellphone. Nyamat na yan. Okay. Idol Dance? Go ahead. Nagkamang itiya tanggunya na palusod itiya Mr. Presidente itiya Barangay Salit Lalawaga City gapo itiya saan nga panakaala iti Certificate of Low Income itiya mismo nga barangay ta mismo nga nagsuraten kini Vice Mayor Carlos Pariñas sa idalo na problema agapo itiya panagkitkid may pagarot nga panagkitkid itiya Kapitan Fernando Baracao kini po sa barangay nga mang certificate iti low income itiya may siyang residente malagi piti kalabas ket adun nagkasunod tumaging isyu ng runa sa kalado politika ket mapaparigat sa iti residente Castor iti panangidanon iti Vice Mayor tinaawat na reklamo kontra kini barangay chairman Fernando Baracao. Especially for your good office that our barangay captain Fernando Baracao and his councilors appointed Mary Layugan and Sammy Marcos don't want to issue me a certificate of low income to be used by my husband Reynaldo Roca for his medical assistance for his eye operation. The reason of our barangay captain why he doesn't want to issue the certification of low income is that I don't want to pay the amount of 1,000 as my penalty for not participating in cleaning inside the compound of the barangay. I am willing to pay the said amount if they will issue me a receipt. Either receive the money, but they can't. Now the barangay captain gave again another reason such as that we have but it is not ours, and another reason is we are working and own an insurance of motor vehicle, but we are only employees. But these are not the main reason why he didn't want to issue the certificate of low income, but the penalty that I should pay to them. Sir, I'm respectfully asking for help that I may be issue a certificate of low income for the medical assistance of my husband. Thank you, and thank you very much, sir. Deta, Idol Bernard, iti panangi basa, iti Vice Mayor, ket ni i-refer, iti barangay affairs, barangay kini Konsal RB Ablan, dati yung problema, ito bigit ito settle, iti nakamat nga barangay. Malagit nga iti kalabes, sakbay pa iti election, timauden itong problema per barangay, nga marigatan nga makalat iti certificate of indigency, unuluin kan yung mga residente, nga adamit iti remedyo, maganda agresyon, iti DLG, sabigas sakit makawat ang likas ito certification, para palang iti libre nga panagpaagas. Alakat in fairness kini Apo, agoray ka, in fairness kini Apo Kapitan, hapayan mo na ala, dito side ni Apo Kapitan, Idol Dennis. Pas nalawag ti salita ti Vice Mayor, tiraso na Idol Bernard, di dyan multa nga 1,000, uwiling agbayad, dyan complainant, lagi dada iti receipt, yung umit receipt nga, idesari ti barangay. Bueno, ang adalatamo ti side ni Apo Kapitan, apay mamati ka latamo, di kiti kakasoy nga yung bagada, kita damot latamo ti biyang ni Apo Kapitan, nga dasar, dita kay sanggunyan, panlunsod, Idol Dennis. Uwan sana ti Kapitan, dumapay nga barangay, in reklamo na nga dato ket not notarized the complaint itro ti Vice Mayor so nga ni-refer dato yan ti barangay appeals bagay kini barangay o ABC President sa Argablan iwis ta ket mapagsaritaan dato ken atong tiguldaway nga dialogo between the barangay council ken dato nagsurat nga nagreklamo may kawarok nga saan na nga makaala iti certificate of indigency gapot ang jarason iti multa laeng tawiling na tagbay tumulta ngayon aumek iti may parang resibo ay Bernard ti pulon da no da kaniti ba ordinance at barangay tanawan to ordinance at barangay ket awan dati awan mairi DJT mistake nga po Kapitan aw mo gayem resibo nga maited apay agmulta ka. Oh, that's DJT anan
Lawagan di complain al gobernador no paparan di 1,000 tiket di bayad ket ada kumamit lang resibo tanong ordinansa natural aditibi parang resibo ti barangay al gobernador. Okay. Ala in fairness kina kapitan kat alain niyo mo ti side na kat with na ganan with his shoes kamay panggap ka dete kat talaga maibabain mo ti suna Well, alam nito al gobernador kay illegal man di itrate tawagan ti number nato ket sante bet makontak saan nga makontak? Ay, anak ko, maya po, Kapitan. Barakaw. Okay, go ahead, Idol Dance. Idol Dennis Felipio, Tatak, RMN. Maraming salamat, Idol Dennis.